How did you decide to go? چۆن بۆ بڕیاردا بچیت بۆ ڕۆژاوای کوردستان و سەردانی ئەوێ بکەیت؟ دۆخەکەت چۆن بینی و چەند جار چوویتە ئەوێ؟ Actually, it was my second trip to. براستی اف گشتا منە دویم بووش بۆ ڕۆژاوا نیسانە بوریش بوو دیتنا ڕێخستنێن ژنان ئەز لێ دەرێ بووم ئەس ئەو قەز دەبم باندۆرە پرۆژە لێ دەرێ دەمام کومە لە ئاوستوریایە دەست بە چالاکیان کرد دا کو خەلکی ژێ پرۆژەی مەزن ئاگاهدار بکەن مە پەرە کۆمکردن و ئالیکاریش ڕێخستنێن ژنان ڕەشاندن نەها کوڕە و ژبەر حەلەب و حتا ڕۆژاوا ژێگەلێک خراپ ببوو من بڕیاردا کو ئەس vەگەڕم و بچاوێن خۆ ببینم کاچە دقەومە چەند ڕۆژ لەوێ مایتەوە؟ ئەس 5 ڕۆژان لەوێ دەرێ مام. During your visit, how did you observe? لە کاتی سەردانەکەتدا تێبینیت چی بوو و بە بڕوای تۆ چی بکرێت بۆ پاڵپشتی خەڵکی ئەوێ لەم دۆخەدا؟ I mean, of course, my prime concern was to see. بێگومان نیگەرانیا منە سەرەکە ڕەوشە کۆچبێرە نەفخۆی بوو پرانیاوان ji بۆ جارە پێنجەم ئان شەشەمە کوژی کامپێکە دڕەڤن نەهاد ناو دبستانان دەنە لە قامشل و 120 دبستان هەنێک و هەموو هاتنە گرتن و تژەنە جوان مرۆڤێن کوژبلی جلین لەسەرخوا تشتێکێوان نینە ئەس لەگەل گەلێک ماڵباتان ئاخەویم زارۆکێن وان تجاری دبستان نەدیتنە ji ber ku tenê ji kampeke koçberan bû yekî din hatine veguhastin tişta ku hemû dibêjin ev e em dixwazin vegerin malên xwe em jiyaneke biromet dixwazin û naxwazin ji kampekê bûya din koçber bibin. So in that situation, in your opinion, لەم باردۆخەدا بە بڕوای تۆ ئەوروپا دەتوانێت چی بکات بۆ پاراستنی مافی خەڵکی ڕۆژاوە و پاڵپشتیکردنیە؟ Java, and to support these people? Well, first of all, I think they should stop. بەریە هەر تشتی ئەس باوەڕ دکم کۆ divê ew dawî li dabînkirina budceya rejima Şamê bînin. Wekî tu dizanî, Amerîka, Tirkiye û hinek hêzên Ewropî colanî xistin wê pêgeha ku nihatê de ye. Lewra ew berpirsiyarin ji tiştên ku ew dike. Bi nêrîna min rakirina cezayan divê bi bênpêkirina mafên mirovan ve were girêdan. Ew binpêkirinên ku di meha adarê de bi komkujiya li dijî Elewiyan dest pêkirin, paşê li dijî Dûrziyan û niha jî li dijî Kurdan berdewam dikin. Mebesta min ew e ku eger Ewropa cezayan rake divê ev yek bi wê mercî be ku li Sûriye rêz li mafên mirovan were girtin. So we know that there's agreement between SDF and. دەزانین ڕێککەوتنێک لە نێوان هەسەدە و دیمەشق هەیە ئێستا ئەم ڕێککەوتنە چۆن دەبینیت و چه هەنگاوێک بنرێت بۆ پێشخستنی؟ Like advance this agreement. Well, first of all. بەریە هەر تشتی ئەس پڕ کێفخۆشم کو ڕێککەفتن هاتیەکردن نەخۆ دێ خوێن ڕژاندنێکە مەزن چێ ببووە نەها ڕەو ژیا ساڵە 2014 جدایە ji ber ku Rojavayê Kurdistanê bi temamî hatiye dorpêçkirin tenê rêya çûno hatinê bi rêya sêmalka ye ji ber wê ev biryareke aqilane bû lê divê were cîbicîkirin eger tenê li ser kaxezê be tu sûdê wê nîne pêşiyê divê korîdoreke mirovî ji bo xelkê Kobanê û herêmên din hebe ji ber ku ev rewş pir dijwar e. Because this is unbearable. حەز دەکەم لە ڕووی دەرونیەوە زۆر ماندوو ببیت بەهۆی ئەم دۆخەی لەوێ بینیوتە وایە؟ No, I was honestly when I came back to Erbil yesterday, I mean. براستی دەما کو ez doh vegeriyam hewlêrê ez ji aliyê derûnî ve bi temamî hilweşiyam tenê tişta ku min difikirî zarokên nav kampan bûn van zarokan tu carî hundirê Poland dibistanê nedîtine tenê wek koçber nebe eger tiş neguherin ev nifşekî winda bûye hikûmeta Herêma Kurdistanê li vir alîkariyeke zêde pêşkêş dike lê nabe ku bi vî rengî berdewam bike ji ber ku divê dibistan ji bo xelkê Qamişlo jî were vekirin xelk dixwazin vegerin malên xwe. And the people want to go home. کاتێک کە دەگەڕێیتەوە بۆ نەمسا هیچ پرۆژەیەکت هەیە کاری لەسەر بکەیت لەم بارەیەوە؟ Oh yes, my first. چالاکیya min a yekem di bîstê Sibatê de ye li gel hunermendên Kurd. Em ê çalakiyeke xêrxwaziya mezin li dar bixin û pereyan kom bikin da ku ji bo Rojavayê Kurdistanê were şandin. Çalakiya duyem dê di meha Nîsanê de be û em hêvî dikin ku holeke şanoyê ya mezin ku cihê 900 kesî tê de dibe li Vyanayê tije bikin. Xanim duzentekal nizanim tu wê di nasî an na ew li Almanyayê dijî ew jî dê were û alîkariya me bike. She will also come and assist us.